Hai, drano dostano, assalamualaikum, terima kasih, zagotiam. Us de Beijing verwachte de mastigar, 韶华品质你没把具体乎gore us la nanashta au spa ragraida. Zman na ne karta zapaita rasigi nu us za daftarta negde salmaneta de wartag palarakiam. De muktarifu hewadunu po usidun kusimu au ya de salkunu au watunu per gardu salmani derli dal kiki zakache de wihtanu julawal au ya prekawal zmong perwan ki zaruri charada no zma wihtan us der wukdi wardam che pa salmani ki zma wihtan perdikram us daga Salmani dukan tara garayam au daga darwaza da au nomi Aishu ha guri ha us razai che masara yau zai daga Salmani ta nana uzu uguri che pachinki da amwa gliu la para da Salmani halat tsangadi au paki lagtuna sumra yuanadi raza chizu us nur mashtriyang ham dalta da palwiktanu da frikawalu au julawalu permahal di haga salman pasmal para firmat ukri gori dele khandari au Chapirial dasidi. Kapal wistanu da priminzoru na maki kapal kort au box zirmakram. 还有衣服。us bal khune thana nau zam au yawashi ba urusa ba salman zma wiftang lumlai priminzi au da priminzalu pa waqt ki ba ham massage ba wukli au mukhayada da che zma wiftang pa porato ga priminzalai shi yawashi ba urusa ba za pa de zaki khapal wiftang priminzi kategori au shampoo delta刚洗的眼睛。的 priminzalu pramahal salman ba zmasar au wihtang ham massage kali au mukhayada che wihtang korporatu ga priminzalai shi ha da priminzalu ba hira shahwalas da kiki ta dawam warkavinu us jonshu warpasi ba da Salman ustad zma wihtang prikri Salman da har yau mashtar para kuri wacha mewa au kikuna au haga dalta chamtu kavi padam kuri us da Salman ustad hagale 高吧zma wihtang prikri 高老师跟我的粉丝们打个招呼吧。Nol mashtar ham dalta nastadi. 我这个节目是的Mohammed de wacht de nu potukan ki ganaguna nadi. Tasta de agli ustad 高凯气乌黑阳哇。 现在多少代啊？看到他个一些把那个 box 给5开启是他啷个的哇，提拉伊开启对了，很过来手感好好啊，因为第一次拿这种剪刀开始过来破，大概开启6整个来过来。 us da wihtang da perikawal bahira shuruki za padena puigam che po Beijing ki da
Salmane dukanunu umumi shmer tsumradi. Hu belabil dukanuna daltashta au fazinu ki de amu wagliu la para dagashan dukanunu ki baya titada au de wiktanu de palikawulu la para yauzal yawazi shafa las 人民币元那的，和zinu dukanunu ki yaibaya dera kimati da masaran de wiktanu de palikawulu la para yauzal lagaktuna shafa tsuzra 人民币元那 kigi no daga shan kimati dukanuna de hagum kasanu che padaya au dera mashhur كسانو لپاره خدمت کوي خو د امو وګړو د خدمت لپاره د سلمانې دوکان کې زما په اند بایا یې لګښتونه یې مناسب دي مثلا په دې دوکان کې د ویښتانو د پرې کولو لپاره درې کچې لګښتونه شته او له څلوېښتو ینو څخه تر 100 ینو پورې no ka salwicht yuanawi no yanei shpagasawa afani ki che da wichtano de prekawolo la para de yauzal laktuna shpagasawa afani ki ho da graz da wichtano da singarawolo yanei da wichtano ta da ranguna warkawo د رنګ ورکوي لپاره یو ځل لګښتونه د ډېره ټیټه بیه 200 او اویا 人民币元ده یعنې شاوخوا 4 زره افغانۍ کېږي څنګه ستاسې په اند دغه شان لګښتونه قیمتي دي او یا ټیټ دي ګورئ اوس هغلی ګاو په جدي توګه زما د ویښتان په پرې کولو کې بوخت دي نو دغه بهیر شاوخوا 10 دقیقې او یا نیم ساعته دوام وشي نو یوه شېبه وروسته به زما د ویښتان نوی بڼه رامنځته شي له ما سره یو ځای دې ته انتظار کوو好嘞，好اوس د پرې کولو بهیر ختم شو او ورپسې به هغلی ګاو د ماشین له لارې زما ویښتان وچ کړي او بیا نوی بڼه جوړه کړي ګورئ اوس د ویښتانو نوی څېره جوړه شوې ده څنګه ښکلی ده له هغلي ګاو څخه مننه کوم ښه مسلک لرئ谢谢خو د یو ځل لپاره د ویښتانو د پرې کولو لپاره څو لګښت شته راځئ چې له ما سره وګورئ 多少钱是69、70，就直接从卡里扣就行了，是吧？好嘞。دا ځل د ویښتانو د پرې کولو لپاره اصلي بیه شاوخوا 100 یونه دي یعنې شاوخوا 1500 افغانۍ کېږي خو ځکه چې زه د دغه دوکان وی آی پي کارت لرم نو پکې امتیازونه شته نو اوس زه د دغه ځل لپاره زما لګښت شاوخوا 80 رمینبي یونه ده یعنې کبو 1000 افغانۍ کېږي څنګه ستاسې په اند دغه بیه قیمتي ده او یا ټیټه ده
Trano dostanul daga Salomoni dukanki zuma de wiktanu de noua sira de jolaone pahiru spaitarasiki zunga stasi pa anda noua sire kulai kana no mehrabani wo kreće zmong de video po komentu ki stasu po zayunu ki de daga shang dukang de wiktanu de prikawolu la para baya suda lama sarai sharikade dira manana stasu la pamraran ni saka yozulbia manana kawam 我再跟忙再见，我 score 他，别他，我来说，再见。